Алексей, знаешь, всегда приятно, когда мужчины поздравляют с праздником 8 марта, а не только девушки дарят друг другу подарки. Встречайте, Андрей Емельянов, гость из Самары. Юрирерзе, havasım тебе, şitre sürgüne. Ebe vaskap, çecek şihive, tovanım batne. Bayan tel bulsan, sana ıdalam, sana ıdalam. Şuralma kun, ya тебе, sana salamlam. Хитрете диксем, санвали, хемлендер питре, телей кулы, кунда самасен, ытлаши, манранчи диксем, санвали, шүре ырлықпа, сыйлықпа, тода анажу, телей ураду, пулдар тагар шуле, ялана, шак роза зем, чундана, şak rozasın. Şak rozasın. Şak rozasın. Bu tencere tavan kurbi hep çımda buyan. Ancak es burnan çillay ayakra ince de ince. Ешугашра, ялан шивахра, мен бурчунам ран, саламлап, мен бурчунам ран. Хитрете десен, санвали, хемлендер питре, телей кулы, кунда самахсем, ытлаши, манран чедексем, санвали, şüre ırlıqpa, sığlıqpa, toda anaşu, iley uraду, puldır tağı şule, yalana, şak rozasın, çundana, şak rozasın. Хитрете десен, санвали, хемлендер питре, телей кулы, кунда самахсен, ытлаши, манран чедексен, санвали, шүрелер